Kako je trpirao, te ubio u svojoj mreži se zapleti, va. Bravo, dvojice komarići. Plaća mi se vučko kućko. Gle trojic. Budest. Prikaj lagati. Nagasaki! Nagasaki, Isus ti koliko njih. Stvarno, Kristijane. Znači, iza leđa mi je, sam čuo mika u glavu. No? Ja. Jebem ti moj. Ništa toga Jebem ti neće. tita. Predaleko si, Kristijane. Isus ti baš prestao. Gle, ovo su Balkanci jebote. Gle. A naravno, Pa da se poricu ubi, Bog te ubi, no? Gdje ste Balkan? Piću materi, vaj. Idem kurac. Pička ti materi na kripa, Ne viš. stignem, bo... Jokić nam je otišel, to nam je ne igrač više. Baš. Luka je gej. Kaj si dao lišijas? Jedan igrač više nemam doš. Mladi se spremi brzo kasno na pos. Ajde, bok. Da pozdravlja već je još, Isus ti, to je Kristijan. Ja. Ne bov te štit. Ako krenu se 560, ne 360. Bega, nice. Of, kaj je bilo, bok, ne da ga teško ubiti, bilo ne da ti tu ide ti levo. Jaj. Naganjajte se okolo, bok. Tako je, bravo dečko, vse si pa roka, moraš defuzati, idemo dol. Gleda, kad mi jebe. Mamo ti je, mogu da dost. Jedan iznad tebe, ovdje pod stup. Tu, gore, tu. Jer te jeba, da me paziš dok ne treba. A idi u kurac i ti. Popuniti, došlo mi je. Evo već imam para da jebi ga. Sam glupo se javno jeben. Da nisi redom bi. Ne, ja moram puštati Sašu Matića i Halida Bešlića na streamu. A daj, ajde, ti si, znači, Dečki, report. lokalni. Podjeb. Ja, gledaj. No, No! doma tebi Ko ništa, a? vidiš, ništa mene nije. Od tebe su svih strana. Koliko vas je, bog tebe, po petoricu vas ubijem, još vas ima, bog. Cijelo Jokić. Aha. Ovo je haker. Ovo je ti haker. Vidim kako se haka. Ne, on je... Tu je. Joj, prešao ti na pointu je već. Tu desno. Gleda. Ja, bate, ja si loš kurac, no. Ama ti si... Jaj.
Ovdje baba, idemo. Tu ti je levo. Malo njih je više od levo. Baba Milka beži od tuda. Malo njih 3 me tu pikaju. Gdje se ovo? Na besu se svi najebe. Uspletal tu bombu, jebote. Nema bombe, nema potrebe, dići. I samo čeka. O, super je pali. Boga te bila Bog. Ovo je bilo zove. Sveta se broj. Sudje Bog te kurčina. Tu ti, na šortu, pardon, na šortu. Čuvaj mi guzu. Plente. Tu ti ide ti iza. Bravo, Luka ga uba. Dobro. Čekaj mu hitu tam Čuvam ja smoka. šupka svojama Kristijan. Gleda. Nice. Di to puci. Nice. Na desnu se. Ide ti desno, short ti desno ide. Ide ti, pogledajte se mu. Bravo. Nice. Kaj moram mišljamo, ja. Perfect. A ti ga odvalio burna Bog te. Ne bi mogli čitati Doritas, ali Doritas. Malo je prečudni momak bi. Dobro, može plantat. Nice. Ja onda vede ovaj šupak z leđa, jevo ti vrak, dok ja redudam. Evo ti timing u tebe. No, ko? On neće pikat, ako ne znaš pikat, bravo. Pol tima si snajperom, ma neću. Kako ovi meni dobrodošli u Mađarsku. Još mi jedan pošaljete za Mađarsku, otišel bo Mađarsku, onda fuck. Isuse Kristijan. Nindrendo. Nindrendo, mamor, va krip. Gdje si ja ti vok te? Tu je, vidim ga, gleda. Dva, O, Isuse Content! Ide, va. Sad te ja pitam, 4K lagani za prvi kont. That was easy. Stvarno ja snijam. No, Ja vam vidim. Ijaj! Lake pocaj. Majmo gledat. Isus ti u nogu ga opizdi. Gledam u glavu! a čekaj, na čamcu sam se rodio. Te vrata stalno. Vidi. Ide. Viš? Le. Provirila mu glavicu. Gleda. Le. Još jedan. Na long road. Le. Pikaj ga, jebate si idu tu. Gleda. Gleda. Još jedan.
Vidiš čim to češe jebate govor na pušku. Isus ti što sam u glavu sakati. Još jedan. Gledaj, man. Imate ga, još. Dvojica su vam tam na B. Gdje si ti, bog te, desno, tu ti je dole, mam na moje mjesto. Tu. Možeš ga pogati. Morilo neko. Gledaj ga je. Jaj! Vid, Kristijane, vid, desno. Jaj, dobro, hvala. Škrip. Vi škrepali. Gdje ti još Jaj. Na B su to. No, na B, bog te. Na B, ide. Jan ti je tam u rupi. Ide na vrata. Tako je, opet jedan kroz vrata. Co to imaš među nogami? Jaj. Hey, yo, what the fuck? Ne njih pokurac, stari, mani tu zmina. Se sti Kristijan. Dečki moji igramo do pol 3, ja idem. Opet se kurva ti ideš. Da, moram. To je specijalnost. Evo ga. Materina. I A boli me. još, Isus ti sironja ga je naguzio sve. da ono. Dok ti oni govore da ti se bog te na pol laganja. Nigdje ti ne budu 4 našli. Sad boš svaku smjenu mora provjeravati da li je sve ispravno. Znači svako malo boš trebalo iti van i provjeravati da li ti je sve ispravno u pumpi. I moralo boš zapisivati. To zbog toga zato kad se opušteno radi. Ne radi se kak treba i stalno je nekaj. I se glupira na poslu. I sad su postrožili i sad bomo svi jebali mater. Zbog određenih majmoni. Jaj. Gorim majko. Gorim Ja sam to znao da bo kad tada došli. Ja sam kloč. Sad sam brojiš kasu, niko ti ne broji kasu. Znači sad sam, znači pišeš, zbrajaš, znači niko ti ne pomaže. Osim samo ako ti treba neko provjeriti. Why you bullying me, you fucking noob? Kako si me okinu? Evo nek skrip. Ja, čujem ga, hoćem čekam malo. Ja, A ova granata konj. Jebote flash, mrtvi. Već plenta, bog te. Ano, sam 3, okej. Opet ovaj. Bitch X. Ajde, ubi se. Škripa. Škrip, koliko te se treba pucat? Ali su ti metki išli, bok te trzali su ti rukice. Ja. Ma ubij njega, brate, ne možete ubiti čovjek, šta, kameno srce, Kurac. Daj Milka, ubi ga nam idete na platformi. I se daj, te skeja još s 12 HP, bog te ja. Ja, Milka ne boš s tim humori ga. Dino je defuse. Isus ti pripizdeni. Da, ovo Milka krepu. Pojebana kačka! 10 likova ga ne, Marit.